nama-calls angena afana lawo ikakhulukazi umsebenzi wokuqala uthi life is magic kube yilo shembe istiwe angena ama-call umsebenzi wokuqala kakhulu uyedwa uthi ubu-right uswenke ubu-right uchoma u-right wenza ukuthi yabo bese kuba nabantu abalalela umaskande bethi usebenzile into besingayilinde into yenzile izizathu lethi umuntu usebenzile besingayilinde into yenzile hayi ukuthi wangizwa ngibhimba somewhere kunezinto engizisho ngomlomo wami ngincoma uQuality ngincoma mina mangincoma kuze kudinwe noseceleni ungabusalinde ethi khona enye into engiyoyenza ikujabulisa bese ukhipha amazwi athi lokho engikwenza kufana nami umculo benguthanda ngifisa futhi ukuthi ngingacula kodwa ngangafisi mangene e-studio ngiyocula ngingenawo